Bel, tarik. Tarik Bang. Terbengki selalu nih buat yang punya samping kiri kanan. Iya, tarik be. Masih bersama Sanggar Putra Jati dan Lenong. Sanggar Putra Jati beralamat Kampung Bedak RT 0207. Tarik Babe Roji. Mana orangnya nih Babe Roji? Bang Mengking, Bang Jack, selamat datang. Masih semangat pokoknya mah, dihibur terus sama Gambang Sanggar Putra Jati. Ayo abang-abang, silakan duduk. Kita sama-sama saksikan pentas seni budaya Betawi Jilid 2 bersama Sanggar Putra Jati. Iya. Buat Pokokom. Iya. Bang Mengking, duduk Bang.